I now request the Honorable Minister Designate Shri Manohar Azgaonkar to kindly come to the dais and take oath of office and secrecy. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. मी मनोहर आजगावकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मा उन्नीत राखीन. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्बुद्धीने पार पाडीन व संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भीयपणे व निष्फळपणे तसेच कोणाच्या विषयी ममता भाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी मनोहर आजगावकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञान होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून मी माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. I now request the Honorable Minister Designate Shri Rohan Kaunte to kindly come to the dais and take oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशी भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निमयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव दितायेन आनी भेदभाव बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना आनी ताचे लागीं उक्ती करचो ना. I request the Honorable Minister Designate Shri Pandurang Matkaikar to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy. I, Pandurang Matkaikar, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for State of Goa, and I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear, favor, affection or ill will. I, Pandurang Matkaikar, do swear in the name of God
that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as a such minister.